nisu to bile tek godine moga djetinjstva. Mi imamo samo jednu zemlju u kojoj smo rođeni i mislim da je zaista treba voljeti. Nikada mi se nije dogodilo da sam upoznala neku osobu koja nije rekla ajme, imam prijatelje Bosance ili bila sam u Bosni, to su divni ljudi, divna zemlja. Moramo znati ko smo, otkuda smo došli, moramo se ponositi svojom zemljom, ali moramo i učiti o njoj, jer jako puno ljudi u stvari ne zna koliko smo mi velika zemlja, koliko smo fantastičnih ljudi stvorili, prekrasno odrastanje s ljudima koji pomažu jedni drugima. Čim nekome dođu drva, mi smo sretni jer treba pomoći, zajednički odlasci u školu, jako puno izleta u prirodu. Moja mama počne peći kolač i kaže mi, da mi izdjelicu, kaže hajde otiđi gore i naberi mi jagode. Ne iz vrta, nismo živjeli u zgradi, nego iz šume. Znači 5 minuta do šume, nabrati jagode i vratiti se. Tako da to je poput bajke. Kad pričam svojoj djeci, oni misle da je to neka filmska priča. Da si me htjela za sebe jedina, Bosno moja, majko moja. Nevjerojatno je iskustvo bilo pronaći obitelj Tabak. Tražili smo, naime, nismo mogli putovati u Bosnu i tražili smo na koji način da završimo taj video. Jer ne može video o Bosni biti bez Bosne, mislim, na koji način. I onda sam ja tako malo tražila, pa sam vidjela neke koji su bili mehanički snimci, nije bilo duše. I onda sam našla video, odnosno snimak dronom Haruna Tabaka i rekla sam, Bože mili, ovo dijete isto voli, pošto sam shvatila da je mladić, on voli Bosnu i Hercegovinu isto kao i ja. Međutim, budući da njega društvene mreže ne zanimaju, jedva sam ga našla i to preko novinara Armina Aljevića iz Al Jazeere. I kada mi je Armin iz Al Jazeere poslao povratnu informaciju da će me ljudi kontaktirati, to je započelo, ja sam nevjerojatno bogata osoba postala, jer cijela obitelj bi se uselila u kuću putem ekrana, a i moja obitelj njima, dakle Armina i Ahmed Tabak i Harun postali su moji vrlo bliski prijatelji zauvijek. Ću ti vratiti najbolje, sve najbolje.